You're not winning. Awusoze unqobe lapha. Ulethuba lokuphumelela ngenxa yethu. Kube lokuxabana okukhulu ofisini kamongameli weMelika phakathi kukaTrump loZelensky. You don't have the cards right now. Awulamandla lapha. Udlala ngempilo yezigidi lezigidi zabantu. Udlala ngempi yamazwe omhlaba esithathu iWorld War III. uTrump uxwayise uZelensky ukuthi asayine isivumelwano esiza kupha eleMelika imvumo yokwemba amatshe igugu eUkraine njengembadalo yosekelo lwayo empini yelizwe leli leRussia. But you're either going to make a deal. Nxa ungasayinanga isivumelwano lesi, kutsho ukuthi thina asisayingeni lindaba. Kumbiko wakhe enkundleni yokuxhumana yeTruth Social kulandela lomhlangano, uTrump wazisa ukuthi isivumelwano lesi asiseyi kuba khona. Uthe uZelensky kahloniphanga ehofisi kamongameli weMelika njalo kakalungiseleli ukuthi kube lokuthula. Umhlangano lo oqhutshwe phambi kwentatheli izindaba zeMelika leze-Ukraine ube lokuphikisana ngemva kokuba uZelensky ekhulume ngodaba lokuthi eleRussia lahlasela eCrimea ngo-2014. Umsekeli kamongameli weMelika uJD Vance uhle wamethesa umlando oqamba amanga phambi kwentatheli izindaba. And do you think that it's respectful to come? Ubona kuyikuhlonipha ukuza ehofisini kamongameli weMelika ukuzohlasela inkokheli zelizwe ezizama ukumisa ukubhidlizwa kwelizwe lakho? uZelensky usuke eWhite House ngoLwesihlanu emini njalo kuhle kwamiswa umhlangano obekumele uqhutshwe lentatheli izindaba. Isivumelwano lesi besingesokuthi kube lesikhwama esamazwe amabili la kanye lokusebenzela ndawonye kwakheni ilizwe ngemva kwempi. Lokhu bekusitsho ukuthi eleUkraine liza kupha eleMelika inzuzo eyisilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50% kumali yonke evela kwezenjiwayo. uTrump uthe isivumelwano sokwenjiwayo lesi besizaphathisa ekuvikelweni kwele-Ukraine eleMelika lisekela amabutho ezwekazi le-Europe ngemva kokumiswa kwempi leleRussia. I was hoping that this minerals deal, which would be Bengilethemba lokuthi isivumelwano lesi esizaguqula ubudlelwano sizahamba kuhle. Ngikhulume loZelensky ekuseni namuhla. uTrump ubeququzelele Ukraine ukuthi limise impi esithi yilo elaqala limpi. Amabutho leRussia ahlasela eUkraine ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2022. Wasungula inkulumo leRussia kungela kuphatheka kweKyiv kumbe amanye amazwe akuzwekazi leEurope okuguqula indlela uhulumende kaJoe Biden abephatha ngayo lindaba. Kumbiko wakhe awuthumele enkundleni yeX esanda kusuka eWhite House ngoLwesihlanu, uZelensky ubonge uTrump lezizalwane zeMelika. Uthe ele-Ukraine lidinga ukuthula okugcweleyo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA uPatsy Udakusara